دوران عزیز ما یک ستند اومدیم. این همه چیزاش رو با طریق لابراتوری میبرن. من ببینید نه. من میخوام پرورش کرده است. این انگور می. من این انگور بوده است. من این لابراتوری همین میوه‌هاش رو با طریق لابراتوری میبرن برای همین توزه و میدان باشد قیمت‌تر باشد اگر خواهد ما مصلحت کردیم که از این یکون چی گرفتن میتونیم میونی حاضر پدوایی پیستاش رو مخواهیم فهمیدیم دیگرش رو میبینیم ولی چی میبردیم الان چی آورد پیش ما چیزی آورد çayı getirmemişim abi de kahve var ben kiviyi این kahve بود کافه آورده است کافه آورده است این پیش ما مهمان اومد این یک از ایران اومد چه بالا سلام علیکم آقای سفر تریم خوش آمدید bu kahve خوش اومدید çay da çok benziyor. نام من اسکندر است از جمهوری تاجیکستان منم سعید هستم از تبریز آذربایجان جنوبی بسیار یک جهان تشکر دست شما درد نبیند ما اینجا تماشا اومدیم برای این اگر نیازی به مترجمی داریم teşekkür ederim ama kam kam yapamam. Siz şey misiniz? İlaç bayisi falan mı? hayır ben من دیدید Safar tarım. ما دیدم خسته Safar اومدم tarım diye. öylesine yazdım. Ha tamam siz سلامت باشید اینو حالا آوردم این kahve. این کوفه می Bu da aşı yapışı giremiyor. Uzi ne hasat veriyor mu? kahve kendi kökünden yetişiyor. Biz daha bunu şey yapmadık abi. Bu bizim deneme ürünlerimizden این birisi. چیز نو بوده است. چیز نو شده. хорошо این دمو میشد بیاد ما با خنوکی هم هست کو Bizde bu alıyor mu almaz mı Tacikistan'da? تشکر Bizde eksi 10 derece oluyor. Yok şey bu tropikal bölge. En tropikal bu buna meşhur. Tropikal. در سبتروپیکی ما در ما سبتروپیکی هست که نمیشد می Kivi var mı sizin orada? این تروپیکی از تروپیکی در طرف کوفه شینون در طرف خطوان هم نمیشد می En eksi kaç olur mesela? 1-2 eksi o yaşıyor mu yok mu? Ölür. Kahve eksi bir. Memorandum. Minus yaklaşık memorandum. Bu tropiklerde şey çok sıkıntı abi. Hani ها مایلش 5 یک طرف derecenin بود 6 نشد derecenin altında اینش چی olduğu zaman sıkıntılar. In kivi. کیوی Bali. کیوی Kivide malumat با ver. طریق لابراتوری بردیم معلومات کرد بیاد Malumat ver. این چند وقت است Kiviyle ilgili abi diyebilirim ki ya kendi kökünden büyüyen bir çeşit kivi. Türkiye'de en uygun olduğu bölgeler Yalova. Yalova. Altın. Ama Yalova ki ince nazik است همونجا بسیار نازل میشن میگم. خیر Ama bizde Tacikistan'da var. دوستان هم نقض میشد بیاد Evet. Çok güzel oluyor. Hoş geldin abi. Biz İran'dan ve Türkiye'den getirdik. Türkiye'den getirdim. Ve ben İran'dan Burada klon 8, klon 20 çok tercih edilen çeşitler. klonu 8 و 20 بودن. Hayward klon. چی منو 8, دوره Hayward داشت؟ klon. نوع کلون ده میخوام این پدوی از پدوی میبینم این به طریق لابراتوری برآورده می در چند سالش این در بهره میدوره kaç yaşında میبینم Kivi 3 yaşında meyve veriyor. سیم سال میدم سیم سالda meyve میکرد اینم در مدت دورد می Kivide dikkat edilmesi gereken konu erkekle dişiyi ancak meyvede ayırt edebilirsin. Çiçek açtığı dönemde. ha این دو خیلی چیز میشن Yaprak بگو olarak birbirine çok اهمیت دادن به تو میگن چیز مردانه زنونش چی باشه aha Ee, مردان و زنانه دارد ها Şu anda şey Doğru. kazancı güzel. yani bizde her yılda güzel Yani bir dönem Türkiye'de geçen yıl çok kötü fiyatlar gitti. Dalından satanlar çok güzel sattı ama depodan satanlar sonra iyi para kazandılar. Şu anda revaçta tekrar çok soruluyor kivi. Biz mesela şu anda 50.000 tane siparişimiz var. خیلی چیزی عجایب است خیلی نیبرات بزرگی ما حاضر با 50,000 دانه چی گرفتی زکات زکات گرفتی خب فهمو در چند دونه مدینه یک نرینه در کن kaç dişi kaç ne alır 7 dişiye bir tane erkek veriyor. hafta زنانش با همدارن عزیز من در باره کیوی هم معلومات ما گرفتیم خواهیم ببینیم که این برگشت ما ممکن بردن نتونم اگر به برگشت ببینیم خواهیم میبریم خدا خواهد کیوی هم میبریم البته میبریم